How Solok Teves. E a oportunidade. Solok buat bela acompanha ba tinenda ini. Maluk sira, sarani hotu herai Timor, ora sendadang ho contenti hein hela visita husi amu Papa Francisco. Mai turhau ite barona liang husi itenya foi sira. Foi itenya esperança bahiha visita sangu si amu Papa ni ne. Udah sarani ni cara kita. Vamos mudar juventude ida. Juventude foi ida, hanya karak visita sama Papa dane. Hame tinggal juventude yang asal Timor Lara atau hame tinggal sernya via seni fraternidad mulai jovem tambah ihet Timor ya maioria ya conflito entre juventude e mos bele minimiza problema sira ho visita sama Papa nya mai para bele ita bele valoriza tenang kata itu nuda juventude ne be dia no bele servia bana sama. Hamus tu Solok Tebes mehau tambah ia visita saung idane badala rua ona badala huluknya hauletir la kompanya tambah seki mai be Solok buat bela kompanya ba tinenda ninya. Oh amu Papa ne visita saung bele ndare masarani katolika bele hambetin ditan itene fiar. Igreja continua apela baia comunidade lili jovens serbe makamor se conflito larang atau bele soi hela sernia atitude nebe makladung dia e halo reflexão no continua badinas para igreja. Agora não cambre glória foi sair narang foi sa hototo ne fati foi sa hototo ne liang de usi visita sa um Papa né esperança vai ter right open Timor né tem que desenvolvimento tem que mudança logo tem mudança bahia sasama be mudança isso ia bahia jovens no pensamento depois bahia halo que tem habilidade ou sama ita bele lori tenia nasau tenia né hori bele ba sai dia klidang e futuro. Tem esperança husi visita am Papa ni onde sa. Ia visita sama amu Papa ni yang ne mai lori paz atu ne povo sira la bele halerik bebek ba injustiça. Sai datang buat kumo kruma ne be mai takara halo mudanza. Ya parte da maka ita hareba ia juventude oi lorong barak maka injustiça nomos barak maka hetang barak maka suruh ansa konflitu ya parte liga liwa ya arte marciais nen hafiar kata o presença da mu Papa nia ne bele lori motivação no inspira joven sira atune transforma sirang no mudança usi karakter sirang bemak sirhalo na ba Yusine ita bele contribui ba malu odu bele contribui ba mositanya igreja atu sai igreja nebedia atu sai serani nebedia no liliu ba nasang idane. Idane mak mensagem de esperança husi tene foi sira. Adeus.